Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza. By'umwihariko ndagira ngo duhere kuri iyi video ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agaruka ku mutwe wa FDR ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose ndaje tubinyuremo tunabiganire mu buryo bwimbitse ibintu bimeze neza cyane. Ariko mbere na mbere ndagira ngo nshimire abantu mumaze gukanda subscribe nawe twumvishe bwa mbere rwose kanda subscribe. Hano tuganira amakuru ya politiki, tukaganira byose bigezweho muri politike by'umwihariko hano mu karere, ubundi ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Ndagira ngo tuze kuganira kuri FDLR ndetse tuza no kwihuza na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse kugira ngo tuze guhuza neza iki kiganiro n'ibyo umukuru w'igihugu amaze kuba yatangaza mu nama ikomeye cyane iri kubera i Kigali muri Kigali Convention Center. Ibyo byose ndaje tubinyuremo. Mbere na mbere yahereye ku kijyanye n'umutwe wa FDLR ndetse anagaruka kuba ari umutwe umaze igihe kirekire ndetse umaze no kurambirana mu matwi y'abantu. Agaruka ku zindi ngingo zigiye zitandukanye, avuga ko uyu mutwe wa FDLR wagakwiye kuba wararandutse ndetse utanakibarizwa ku butaka bw'isi, ariko kuba hari ibihugu biyihisha inyuma ndetse binayiha ubufasha bikaba ari bimwe mu biyongerera imbaraga yo kuba yakomeza kubaho kandi ikora ibikorwa bibi byose byagiye bigaragara, birimo ubwicanyi, ubusahuzi, ihohoterwa n'ibindi bigiye bitandukanye byagiye bigaragara. Ibyo byose ni ibintu yagarutseho, avuga kuri Repubulika na Demokarasi ya Kongo imaze igihe ifasha uyu mutwe wa FDLR ndetse no kuba barihuje basigaye bakora nk'itsinda rimwe cyangwa se nk'ingabo zimwe, ndetse no mu myanzuro myinshi ifatwa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo akenshi bayihishwa inyuma n'uyu mutwe wa FDLR, ndetse leta ya Kongo ikifashisha FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye yagiye agarukaho. Ndetse anavuga ko uyu mutwe wa FDLR uri kongera kubyutsa umutwe, dore ko hari ibihugu bishya byongeye kutera inkunga ndetse byemeye no kuba baha abarwanyi ba FDLR ubuhungiro. Ubwo kimwe mu bihugu byamaze kuba bimenyekana n'ubundi bisa nkaho ari byo byavugwaga, nubwo ateruye ngo avuge igihugu icyo ari cyo, ariko n'ubundi ubona ko abantu benshi bakomeje gushyira mu majwi y'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye uyu mutwe wa FDLR kuha inkunga ishoboka iyo ari yo yose mu kuba bagaba ibitero ku Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye. Byagiye byumvikana mu magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye asa nkaho yemerera ndetse aha ikaze uyu mutwe wa FDLR mu gihugu cye cy'u Burundi. Binagaragara ko leta y'u Burundi yiteguye gufatanya n'uyu mutwe wa FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda cyangwa se mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko umukuru w'igihugu cyacu yabigarutseho, ndetse anavuga ko leta y'u Rwanda yamaze gushyiraho ubwirinzi ndetse nta n'ikibazo na n'impungenge abanyarwanda bakwiriye kugira. Ariko ibindi bigaragara cyangwa se icyo ukwiriye kuba wamenya nuko uyu mutwe wa FDLR mu minsi yashize nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagiraga uruzinduko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo agahura na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, baganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse baza no kugera ku ngingo ya FDLR. By'umwihariko aho baganiraga ku mutekano w'akarere baza kugera ku ngingo ya FDLR ndetse bafata umwanzuro w'uko FDLR igiye kugabanywa ibihugu bibiri, ikava muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikerekeza cyangwa igakwira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bwo kugira ngo bayifashishe mu kugaba ibitero ku Rwanda. Ibyo ni ibikomeje kugenda bigaragara ndetse byagiye binatangazwa na nyir'ubwite we Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo byose ni ibintu muzi rwose mutayobewe. Ibyo byose umukuru w'igihugu cyacu yabihurije hamwe agaragaza ko u Rwanda rwamaze kubitahura, ndetse iyo bipangwa cyangwa se iyo mipango yose iriho ipangwa yo kugaba ibitero ku Rwanda ndetse n'iyo kwifashisha FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda, u Rwanda rubimenya mu ba mbere ndetse rugashyiraho n'ubwirinzi, ndetse yongera no gukomoza ku kintu gikomeye cyane cy'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bongeye kubyutsa ibibazo by'akarere nyuma y'uko yivanze mu ntambara y'akarere by'umwihariko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse akabihuza n'u Rwanda, akagendera no mu birenge bya Perezida Tshisekedi asa nkaho nawe yaje mu mujyi wo kubyegeka ku Rwanda. Icyo ni ikintu ukwiriye kuba wamenya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dore ko nawe mu magambo ye menshi agiye atandukanye mu mbwirwaruhame ze yagiye agaruka kuri FDLR, ndetse anavuga ko iyi FDLR itakibarizwa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ahubwo avuga ko ingabo z'u Rwanda ngo barwaniye mu bice bitandukanye, ndetse yongera no kuvuga ko bakomeje n'ubundi n'imirwano n'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Avuga ko 75% ba M23 n'ubundi ngo ari ingabo z'u Rwanda, ndetse ngo n'inkunga nyinshi yaba ibikoresho ndetse n'iy'abasirikare n'ubundi ngo M23 ihabwa n'u Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye byagiye bitangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko ndagira ngo tubanze duhere kuri iyi nkuru by'umwihariko tuyinjiremo mu ijwi rituje cyane. Mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri bishize nibwo leta y'u Burundi yateguje abantu ko igiye kugaba igitero ku Rwanda, ndetse haza kujya hanze amakuru y'ibanga y'uko leta y'u Bubiligi yohereje bimwe mu bikoresho by'intambara ndetse
ibyohereza igitaraganya bigomba kwifashishwa mu kugaba ibitero ku Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye byagiye bigaragara. Muribuka amadrone yavuzwe Uburundi bwakiriye, ndetse byamaze kugaragara ko leta y'Ububiligi n'ubundi nta yindi mpamvu yatumye ihereza ibi bikoresho Perezida Ndayishimiye, rwose byari ibyo gukoresha mu mugambi wo gutera u Rwanda, ibindi byose ngo bikazifashishwa n'uyu mutwe wa FDLR. Ibyo ni ibyagiye bigaragara, ndetse bitangazamakuru bigiye bitandukanye biza kugaruka kuri ayo makuru. By'umwihariko ejo bundi naherutse nganira n'umwe mu bantu batuye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko umusesenguzi mu bya politiki, ambwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo hari amakuru y'ibanga yamaze kujya hanze mu gihugu cy'u Burundi, ariko bagerageza gukumakuma kugira ngo amakuru adasakara hose. Ni amakuru avuga ko leta y'u Burundi yamaze kwemerera ndetse yasoje ibiganiro na FDLR, kuko amakuru yamaze kujya hanze nuko leta y'u Burundi igiye kwakira abarwanyi ba FDLR ndetse bakinjizwa no mu gisirikare cy'u Burundi, abandi bakabona inkunga ikomeye cyane y'ibya gisirikare, ariko umugambi nta wundi n'ubundi no kubasatiriza cyangwa se kubegereza hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi kugira ngo bazagabe ibitero ku Rwanda. Amakuru ahari nuko rwose ngo FDLR, ubwo ni amakuru aturuka muri FDLR kugira ngo muze kubyumva neza. Amakuru ahari nuko FDLR ngo irapanga ibitero by'umunsi umwe binyura ku mipaka ibiri. Iki kintu mucyumve neza, ibitero ngo bigomba kubera umunsi umwe, ngo ijoro rimwe bikanyura ku mipaka ibiri igiye itandukanye. Biravuga ko ngo abarwanyi bamwe bagomba kwinjira ku mupaka wa Gisenyi, abandi bakinjira ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ayo ni amakuru aba agenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko wenda tutaza ngo twemeze cyangwa se ngo tuyagarukeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko icyo ukwiriye kuba wamenya nuko, cyangwa se icyamaze kuba cyamenyekana nuko leta y'u Burundi n'ubundi yamaze gusoza ibiganiro na FDLR byo kugira ngo babe bafatanya mu buryo bukomeye cyane. Icyo ni ikintu gisa nkaho ari icyasha ku mukuru w'igihugu ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntacyo arabitangazaho, ariko mu mvugo ze zizimije ubona ko rwose bimwe mu byo atangaza umunsi ku munsi ubona ko byiganjemo kugerageza ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibitero ku Rwanda n'ubundi bibe byatangira cyangwa se bibe byakorwa. Ndetse hari amakuru yagaragaye rwose mu minsi yashize ubwo havugwaga ibintu bikomeye cyane, yo mwuka mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubwo byari byongeye kuba byahaguruka cyangwa byazamuka. Bamwe mu bantu bumvishe ibiganiro byacu tugitangira, rwose ni bamwe mu bumvishe iyi nkuru, ndetse nababwiye ko leta y'u Burundi igiye kwifatanya na FDLR, ndetse mugiye kubona FDLR ikorera mu bihugu bibiri birimo leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo, byose bigiye kwifashisha FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda ndetse no kubuza ituze u Rwanda, nk'uko bigarukwaho n'abasesenguzi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Hari uwo twaganiraga ku munsi w'ejo hashize, amubwira ko leta y'u Burundi ngo iri gutegura kwifashisha FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse ikajya igaba ibitero ku Rwanda yiyambitse FDLR, yiyambitse isura ya FDLR kugira ngo u Rwanda cyangwa se ibihano bize kuba byaza kuri uwo mutwe wa FDLR, ariko leta y'u Burundi ifite ikigamije cyangwa se ifite icyo ishaka, dore ko ishinja u Rwanda kubicumbikiye bamwe mu bagize uruhare mu igeragezwa rya kudeta yagiye gukorwa cyangwa se yari igiye gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cy'u Burundi 2015 ubwo Perezida Petero Nkurunziza yari ku butegetsi, ndetse twanamwifuriza iruhuko ridashira kuko yitabye Imana mu myaka mike ishize. Perezida Petero Nkurunziza ndetse aza gusimburwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kuba yagenda abikibazo muri aka karere, dore ko imyanzuro ye ndetse n'amagambo ye akomeje kuba yagenda ateza ibibazo hagati y'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibyo byose no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabigarutseho, ndetse anabuza ibihugu by'amahanga rwose kuba baza bivanga muri ibibazo by'akarere bafata imyanzuro batabanje kumenya ngo ese duhereye mu mizi. Nta guhera mu mizi bakaza bafata imyanzuro. Murabizi ibihano byinshi byagiye bifatirwa u Rwanda, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko hari ibindi bihano bishya zigiye kuba zafatira u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gihugu. Ibyo byose ni ibintu u Rwanda rwamaganye, by'umwihariko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame asa nkaho bikomozaho ariko ntiyabitindaho, agaragaza ko hari ibihugu by'amahanga biza bifata imyanzuro kuko bifite inyungu runaka muri iyi ntambara cyangwa se muri uyu mutekano muke uri mu karere, by'umwihariko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu majwi hagashyirwamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko zimaze gufatira u Rwanda ibihano inshuro zigera kuri enye muri uyu mwaka wa 2026, harimo ibiheruka byafatiwe bamwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda ndetse
n'imitungo yabo ngo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafatirwa, n'ibindi bigiye bitandukanye byagiye bifatirwa u Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Ibyo byose u Rwanda rwabiteye utwatsi ndetse binasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushishoza ndetse mbere yo gufata ibihano n'imyanzuro kudafata uruhande no kutabogama byatuma uyu mwuka mubi hano mu karere by'umwihariko muri East Africa ujyaho iherezo, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zije gufata imyanzuro n'ubundi nazo ziza zireba rwa ruhande zifiteho inyungu cyangwa se rwa ruhande zifite icyo zikuramo, by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dushingiye ku miterere yayo karemano ndetse n'ubutunzi kamere bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata imyanzuro n'ubundi ubona ko ibihano byinshi biza kuri Leta y'u Rwanda mu buryo bwo kugira ngo bashimishe Leta ya Kinshasa cyangwa se bafata uruhande Leta ya Kinshasa ibone ko ishyigikiwe, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye mu buryo bwo kugira ngo igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka icyo ikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitaza kugorana, kuko iba yamaze kukwereka ko igushyigikiye, by'umwihariko inafatira ibihano bamwe mu baturanyi bawe n'ibindi bigiye bitandukanye bituma abantu bakomeza kwibaza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bayishinja kuba ifata uruhande ku bw'inyungu zayo bwite, by'umwihariko Perezida Donald Trump, dore ko ibihano byinshi yagiye afatira u Rwanda byagiye bishyirwa mu majwi ndetse binaterwa utwatsi binibazwaho na benshi, dore ko ari ibihano abantu babona ko birimo kubogama kandi gufite aho gushingiye, by'umwihariko bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amabuye menshi, amatoni menshi y'amabuye y'agaciro ikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bigatuma iyo igiye gufata imyanzuro cyangwa se ibihano n'ubundi biza bihengamiye cyangwa se bibogamiye kuri Leta ya Kongo. Ibyo byose no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Reka mfate uyu mwanya nshimire buri wese waduhaye umwanya wo kumva ikiganiro, uri w'agaciro wowe wamaze kubaka na subscribe nawe utarayikanda. Iki nicyo gihe ngwikande kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Turasubira mu kanya gato mu yandi makuru ari bagezweho. Murabizi ko amakuru yacu ni buri kanya kugira ngo mumenye ibigezweho, by'umwihariko muri politike na diplomasi hano mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.